Simbir yoqlarında mınday ijod beygileri uzgan asırның 90-cı yıllarından beri uyuşturulup kele. Elkenler için Simbir yeri konkursu bulsa bağlar için Simbir qarlıqaşları beygisi uza. Gümmen Tatar medeniyet üzeginde türlü ijod beygileri her daim ütkerilip tura. Bugün indi ülke Tatar medeniyet üzegi sahnesi hocaları ülke mekteplerinden kilgen bolalar. Mine bu Ulyanski'nin Bolgar ansamblı. 45 malay hem kız yürüyüşü elge kolektifini Alsu Tuktarova 2010 yılda uyuşturgan. Ulalarını jırlarga birge gine tugul, Tatarcha söyleşirge de öğretti. Hazır gayrede Tatarcha söylüyor sözü yok. Şunun için bizim ansamblga kitirip Tatar tilini öğrenemiz, Tatar jırların, görüv gadetlerin biz alfabet öğrenemiz. Ali beni okurga kirek, söyler geçirge kirek. Şunun için 6 yaşından bağlarını şakırabız. Uyuşturucular bildirgençe bugün avullardagi mekteplerde boy taqqına bağlar kollektivlar işlep kele. Mine bu Şordaqlı rayonu Tatar Qolma yeri avulundan kelgen malaylar hem kızlar. 1996 yılda uyuşkan elge kollektiv Simbir qarlıqaşları konkursunda yıl sayın çıkış yasay. Prizavı ürünlerde alğanımız var, neçe mərtəbə. Şundan birlə qızıqsınıb yılda tırışabız bunda giderge. Ulyan ülkəsinin en zor Tatar avullarının birisi zor şerikli mektebinde bir neçə yüz bala oxuy. Birde de balalarını özüşən sənətə tartı. Onlarda Tatar milli medeniyetine məhəbbət uyatı boyunca zoq yıllardan birlə zor iş alıb barlar. Balalarına min üzlerinin yaratkan jırlarını kübisi alamın, internetten, kitaplardan alamın. Üzleri kübisi kitireler jırlar, yaratkan jırların jırlagıları keli. Участвовать etkileri bizde konkurslarda keli. Bik küp yürüyler, miniki krujogum var. Bağlar sahnede motor itip jırlap, əbiləri üretken her türlü dualarını yattan bilseler de, ni kızganış Tatar tilinde aralaşu bik nıqşiklengen, tuğan tilde ağır söyleşeler. Hatta saf Tatar avullarından kelüşelerinin de Tatarçaları bik tüben. Мен всегда Калныда, концертта, вот, Кайбуса, например, Барышта, Зведе или Ульянда болганым yok. Yok, birinci tapqırğına da. Konkursta qatnaşqanınız var mı bir yerdə yok mu? Мен білем, ну, hazır мен ерледім, мен анда тоже ерлим, и Барышка тоже бар. Jırlarga barğanında. Ulyan şəhərindən 12 yaşlıq Damir Kamaletdinov bir neçə yıldan beri Tatar medeniyet üzeginin xiyal tamçaları ansamblində şıgıllana. Bugün o konkursunun xalq oyun kralları hem vokal nominatsiyasında çıkış yasay. Әтisi Рамис баянда ойнай. Яратамын да гармонны ойнап йөрим инде. Малайга өйрәтәсең? Малайга пока юк, әле үзем өйрәтәм Курайда уйнарга. Булдырабыз, яхшы уйный. O җырлый дамы? Җырлый да. Сәхнәдә 2 сәгатьтән артык барган Simbir qarlıqaşları чыгышы тәмамлангач, мәртәбәле жюри быел балаларның җырлау сәләтенә генә түгел, сәхнәдә үз-үзенең тотышына, сүзләренең һәм авазларының дөрес әйтелешенә дә нык игътибар итте. Для того, чтобы стать артистом, нужно иметь смелость, чтобы выйти на сцену. Этой смелостью вы сегодня уже обладаете. Молодцы! Kileşette jırlauçu balalarga, onların jetekçilerine benim eytesim sözlerim şu. Başta balalarga sözlerini anlatınız. Her cümlenin, her kuplet şiirinin məğnəsini anlatınız. Alar jırının məğnəsini anlap jırlasınlar. Hem elbette indi avazlar yangıraşına. Kulağını bik erniter yeridim indemin. Kulağını kise deyip eytirdim indemin.Inı öy deyip eytüleri. Ene eytip bitirmevleri. Tatar sözlerinde v avazı, avaz, avıl, tavuş deyip jırlaganda ulu avaz bizde yok. Avaz, avıl, tavuş deyip şularga kileşekte ihtibar etsəgiz idi. Yaş үзешәнәргә генә түгел, аларның укытучыларына да барлык теләк нәсихәтләрне җиткергәннән соң Simbir qarlıqашларына Мәгариф министрлыгының дипломнары һәм кубоклар тапшырылды. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.